aja di ko bang. Kami nak bayar dah. Pokok nan lain dari pesan kami nak bayar dah. Besok pokoknya. Oh, ibu ko lang masuk ko. Pesanan na bang kurang. Adik lima ngadah tilo bahasa Ibu lain ngerti po bahasa Ibu wala. ada yung kaya mamang tunjuk kami. Oke lah. Oh, cerita Jangan dia lelang nak nengan. Ada lima ngerti lah saya. Awak tahu. Ang tolong ang hubungi aplikasi itu. Aplikasi abang ada na ibu. Wa ang barang koko kan ada. Kadang dia ngecek dulu. Am barang di toko gini, Pak. Ya. Orang toko kok tahu tuh orang mengirim kok nyoba deh nak. Enggak tahu doh, Bo. Aku enggak tahu orang mengirim Yang tahu yang bersangkutan abang yang tahu. Jangan mau. Awak sedang mantap, Bu. Dan awak ibu sudah melapor ke sekolah. Ang chat tu ada nak kama bayi koko doh. Cito ang gini apa deh. Dan nak bayi. Ba ako siya mga Timothy po nanti ko mabo. Tulen doh ang chat anu itu, nak tentu dan tu doh main bayi tu. Masa yang dalam 30.000 kan bayi tu. Tumang ko kalau ndak niyo masana po anca bali ang sige. Kencang online do. Berapa? Dire online ko basi risiko basi balang si mujua. Berarti penipu lem kelera tu mah. Ang orang ay mga cen awak di ketemu puro. Tahu dan doh dan Ibu ko lang masuk, Bu. Iya, masuk. Kita cakap kau dia. Aku dah senang. Ya, aku dah senang dah. Ilo, Lapor ke polisi. Oh, lapor ke polisi, Pak. Kemana laporan lain? Itu awak nggak pakai kamera itu kamari ya komplainnya, Pak. Dulu, yuk komplain ini. Ya. Dan bayi apa? Otomatis resi saya apa, Pak? Iya. Buka lelo cek na saya tak apa resi lo. Buka pakai rumah. Dah bayi bu, apa tindakan ang? Itu maksudnya entah. Atau otomatis resiko sampai ko di raya. Jangan sih kok. Kita. Dan bayi dong ngang. Terus. Oh. Cek unra. Lah, ada video. Viral kan tuh, Pak. Nah, nyo masa